داخوازا نوری مالکی بو گوهارتنا سیستم حکمرانیه لعراق بربه سروکاتیه و گوهارتنا دستور عراق حتی چند دیبار جواندیا عراق دابیتن که لعراق هیچ سیستمه که حتی نوکه سرکفتی نبویا و ده همی سیستمان دا دیار بویا که عراق ازدتر شکستن چه بویا پرتوازی چه بویا و دموکراسی جناف چویا بتایبەتی ئەف سیستەمێ نوکەیە عێراقی بڕاستیژی وەکە دەستوری عێراقی داهاتیە سیستەمێکی کۆماری فیدرالی دەموکراتی فراعالیە ئەرێ بوچی نوکە نوری مالکی دووبارە داخوازە گوهارتنە سیستەمی حکومڕانیە لە عێراقەتیەت گوهارتنەوی سیستەمی دبەرژەوەندیا کێدایە ئایا ئەف گوهارتنەوەکی نوری مالکی ژێت بێژیتن دێشێتن عێراقی ژە دنیاکە قەیرانان خلاص بکەتن ji hêjaya Elî Saheb şirvekarê siyasî ji Bexdayê dipirsim. Hêjaya Elî tu bi xêratiya Kurdistan 24 xêr e nûke Nûrî Malikî behsa guhartina sîstemê hikûmraniyê li Iraqê bû serokatiyê diket. Armanca wî çi ye? نعم تحية مسائية لك ولقناتكم بله سلاو جبوته جبو کنالته برس دست بکی دخوازن وی که بجم که عراق جدا مزراندنا دولت عراقی جدا ویا دا گرکاریا بریتانیه لسال 1921 هن حتی نها نکاری که سیستمه که پرلمانیان جی سروکاتیا و زیران کار پی بکه که نها در روژه ویده و کار پی تکرن دوی دما دریج ده حیانها ایرو جی جاردن گوهرتنا سیستم جی پارلمانی دموکراتی جبو سروکاتی گلکی زحمته جبر وان اگر نها هن جبر کو اف گوهرتنا پیویس به گوهرتنا دستوری هیا ده همان دمه دا نخال دوام او کو امریکا هاتی جبو عراقی و هر وها انجومنا حکم دام زراندی بناوی رزگار کرنا عراق حکمک هبه وکه لبنان سروک کومار بیج طایفه که و سروک پارلمنتوی جمکونه که و سروک وزیران جیج طایفه کدن لورا نگلکی آسانه که تو و سیستم بگوری دنا و شو روژه که ده حتی اگر برز مالکی انجی کسندن داخواز بکن پیوسته ده سپیکی راپرسیکا جواکی بیکرن جواک سیستما پارلمنتوی یا سروکاتی دخوازن یا دویم کشه که دنوا سیستمه ده کو آلین سیاسی به هفره ناکوکن کو همو به هفره دبیجن نکارن سروکه کش بو پارلمنتوی دابنین چوا دبه واقع عراقی اگر وی سیستمایی رو بگهورن افرو داخوازه برز مالکیش بو هلبجارتنا پیش وقت یانجی گوهرتنا سیستم حکمی اسوها دبینم کو رنگ ودانه که مزن نده واقع سیاسی دا نجی جاده تکرن ایرو بله دهی نوری مالکی داخوازه هلبجارتنین پیش وقت و دجکار و کشانا محمد شیع سودانی پیشی هلبجارتنان بشش حیوان به مرجلان سیاسی دانا و بجداری کنه ده هلبجارتنان دا و افروکه جی دهیتن داخوازه سیستم حکمرانی لعراق کت افداد و بیدادا نوری مالکی بچه آرمانجه براستی جی پروژه که نشتیمانی رزگار کرنا عراق ده دست نوری مالکی دا هیا یانجی آواته تا کرن مبز جه دیسا هاتنا میدانه برنگه که دی هر چندنو که جیل میدانه یلی بو آرمان جنوین کسیه یکم بابتن عراقی نبدست مالکی و خلکین دن جبرکو برز مالکی دو جاره هندزان هات هل بجارتن یعنی 8 سالان و نکاری و روش عراقی بگهره وی جیوار عراق تدایه نای گوهارتن لسروان کسین کو تین پیش یانجی جبرکو وانا دابشکاری لهم بری خواه کریه و هر وها ململانه که مزندنا بر مالکی سودانی دایه و هر وها دا خوازه هل بجارتنا پیش وقت رنگ ودانه ویا مزن نبوش برکو کومسیون نکاره وی کاری بکه و ریکاران بریوه ببه پیوستی های بابتین لوجستی و امادکارین پیش وقت عراق نکاره چه دمان هل بجارتنی خو حتی مهکی جی پیش بخش برکو هل بجارتن گلکی زحمت آلی بایومتری اوین کو دنگ ددن ریکارن وی گلکی بزحمتن جبر ویس صدمه نکارن 6 ماهایان جی مهکی وی که پیش بخن
برێز سۆدانی دوورژێ چارچێڤەیە هەماهەنگییانژی دوورژێ مالکیە لە هەندە کاران لەورە مالکی وان فشاران دەکە ئەس دەخوازم vەیەکێ بێژم ئەف نەنهێنیە ئەف ئاشکرایە حتا ئەڤ چێ دەبێت لە هەمبەری نور زهێر و ئەڤێن گەندەلی ئەف ژی لێکڤەدانەکە سیاسیە پەترژ و یاسای بێژبەرک و ئالیەکێ سیاسی هەیە و دخوازە وانیاریان بکە باشە دەستوری عێراقی ئاماژە بە نیزامێ بە حکمێ لە عێراقی کریاک و نەدینیە و نەژی تائیفیە لێ ئەم دبینین طائفة لعراقي حكم دكات مصلحة حكميت كات برجواندي وهيز حكميت كان ميليش حكمي العراقي كان نباشايتي نكوماري وفايا نبرلماني نشيا ما في تمامه بيكاتونا تويان لا عراقي بدت بو عراقي تشباشا نعم يعني ما قلتي سيدتي صحيح وكم من جترى قلت خاتون عقلية السياسي لعراق عقلية كجنگرتية ونيا وارتنية حموفان پیشنيرا حتى اگر سيستم جي بيگوارتن جوزار جبو برلمانيان جبو سروكاتي هيش تشتك ناي گوارتن حتى افكاساتين سياسي بفي عقليتي لسرشانوية سياسية حكمي بن چارسريا مثالي اوكو سروكي بارلمنتوي سروكين هەرێمان هەموویان بەهەورە پێویستە حکومەکە ڕەشید بکەن یانژی عقلانی نە سەرۆکاتی نە پەرلەمنتۆی مە پێویستی بە کەسێن وانەک و خزمەتە جوواکێ بکەن ماڵێ خەلکێ نەخۆن خەلکێک نەبن و تەنێ بەرژەوەندی خەڵی بەرچاوێن بگرن لە ئالیە مەزەبی و تایفی بەلکو ji بۆ عێراقی بفەکرن ji باکوور ji بۆ باشوورێ عێراق وڵاتەکە و گەلێکی ناڵاندناوێ هەیە gelek serçavên wê mezin hene ku ji welatên mezin nîne hûn dizanin xatûn pitirî 4 milyon bermîlên neftê em dişînin derve û her qîmeta bermîlekî 85 dolarin û tu dibînî hîç pêşkeftinek çê nabe lê ji ber ku کێشە هەیە دنەڤبەراوان بە خۆدا ئەم ئیرۆ نکارن سەرۆکێک ji بۆ پارلمنتۆیê دانن ئەم digihên meha dehê û پارلمنتۆی سەرۆکتنە çawa dikarin sîstema siyasî û cugirafiya siyasî ya Iraqê bۆ guherin lewre ev gotar lê Bexdayê her gerekek di destê سەرۆک عاشیرەتێکێ دایە دێ دەستێ گروپێکی چەکدار دایە یەک و حکمی لە عێراقی دکات مؤسسە نینە گروپێن چەکدارن حزبên xudan çekdar û dest halatin an ku em dişên bêjin bi van şert û merca ku herêma Kurdistanê jî ji vî sîstemê hukmî li Iraqê razî nîne ne tewafuk ne tewazun û ne şeraket hêlaya ew Iraqe ku birêkeftin lê servan esasa hatiye avakirin aya çi nîzamek çi destûrek ji bo hukmraniya Iraqê gereke bihêta ara di sibarojeke dûr yan nêzik ez nizanim lê heta bişêtin hemû Iraqiyan bi hevra divê Iraqeya girtî de biparêzîtin û ev Iraqe heneya ku fîdral û komar û yekgirtiye bihêta parastin û parçe nebîtin hemî pêk hate helbet û netewe jê razî bin mînak em Kurd bêjin يعني اولا سياسي هو بعيد كل البعد yani ya destpêkê kesê siyasî pê proseya siyasî têkirin niha ji destûr ji qanûna dûr e tewafuqên siyasî tên rojevê û ev tewafuqên siyasî bi heqîqeta xwe sefeqatên siyasî ne tiştek di nava destûrê de tune ku tu bêjî li hefatina siyasî belkû dem hene xalên destûrî hene ya yekem ya du e eva tu dibêjî rasta hikûmeta eşairî û hêzên eşairî gelek bihêztirin jiya dewletê û her wiha axaftina biçekê û her wiha grûpên çekdar ku hêza xwe li ser caddeya Iraqê disepînin lewra îro em matmayî mane ku car dibêjin hilbijartina pêşveq car guhertina sîstemê hukmraniyê tu wiha dibînî ku tenê kêşeveyê sîstem tune lê kêşewe ku mumareseya qanûna rastaqînê nayê kirin destûr nayê cîbcî kirin hevbeşiya dirûst di navbera tayfan de nayê cî kirin mitmane û bawerî nemaye di navbera hemahengên siyasî de lewre hemû dixwazin ku garantiya wê yekê dikin
خوا لسر کەسێن دن بسەپینن لێ جهف جودابوونا سیاسیە ڕۆن هەیە گەندەلیە مەزن هەیە چەتەیی ئینایە ڕۆژەوێ و هەروەها مەلەفێن مەزن هەنە و ڕەنگە ڕۆژێن داهاتی بێن ئەشکەرەکردن و سەرێن مەزنیان سیاسی تێدا من ڕۆژێک ژە ڕۆژان و کار کردە واشە هێژای علی صاحب شروع بەکاری سیاسی ژێ بەغدای گەلەک سپاس